کٔرِو تی یہِ میانہِ بیٚنہِ کوٚرُکھ قۄربان کٔرٕکھ خٔلۍ کٔرہَس تی کٔرِو تٔمِس میانہِ بیٚنہِ. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे. दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक दर्दनाक हादसे के बारे में जो बडगाम सेबुक में पेश आया था आरिफा जान के साथ. दोस्तों उसकी बहन की एक वीडियो क्लिप सामने आई है. उसने ऐसा क्या कहा है एसएसपी साहिब से जिसकी वजह से अभी पूरा कश्मीर रो रहा है. दोस्तों जब आप इस वीडियो को देखोगे खुदा की कसम आप लोगों को भी रोना आएगा. दोस्तों वहाँ की लोगों की बस यही डिमांड है, इसको हमारे हवाले कर दो, इसको जेल में मत रखो, इसको हमारे हवाले कर दो, हम इसको खुद फांसी देंगे चौराही पे. चलो दोस्तों आप इस वीडियो में देख सकते हो आखिर वो लोग क्या कह रहे हैं. बट उससे पहले आप सभी से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर कोई चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना. चलो दोस्तों पहले हम इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं. مگر یمنٕے دۄن دۄہن منٛز یور چھنہٕ زیادٕ ضروٗرت یِنٕچ کینٛہہ کیازکہِ اَسہِ ہٹٲیِو یہِ قٲتِل. یہِ گوٚو میانہِ بیٚنہِ پٮ۪ٹھ آز پگاہ گوٚژھ نہٕ بیٚکِس بیٚنہِ پٮ۪ٹھ گژھُن. اَسہِ دِیہِ اِنصاف، اَسہِ دِیہِ اِنصاف. کٔرِو یِتھ پٲٹھۍ پتہٕ تھٲیِو تٔمۍ سُنٛد تان اکھ ہُتہِ اَڈس منٛز بونہِ اَبیزان. کٔمۍ سُنٛد؟ أمۍ سُنٛدُے ییٚمۍ یہِ قتل کوٚر، ییٚمۍ یہِ قتل کوٚر، ییٚمۍ یہِ کوٚر بلاے لگے. ییٚتہِ مۄکلیو گامٕے بلاے لگے. تٔمۍ چھُم پوٚرمُت تیٖژ تعلیٖم تَمہِ کورِ بلاے لگے گاش ونٛدے یِتھ پٲٹھۍ. توتہِ پیٚیہِ گامس شہجار مٲلِس ماجہِ ما چھِنہٕ زٕہٕنۍ. اکھ تُہۍ تِہنٛدِ منٛز تٔمۍ سٕنٛدِ منٛز تہِ رٹُن کانٛہہ تٔمِس تہِ دِنۍ بلاے لگے. أسۍ حظ گٔے ختم، أسۍ حظ مۄکلے بلاے لگے. مےٚ چھِ ہاٹس دود. مگر بچس گوٚمُت چھتہٕ بچس مان ژٕ مےٚ چھُ کُل گوٚمُت راتہٕ پٮ۪ٹھٕ. مےٚ چھُ یہِ پیٚتٕر بوے. أسۍ کیٛاہ کرو؟ راتھ گوٚژھ سِلے پٮ۪ٹھ مےٚ دِژا پانے بۄن دٲرِتھ تہِ گوٚو مےٚ. یژھان چھُ مان ژٕ أمِس ژٔٹِو ۂژۍ یا نٔرۍ پھٲسۍ دِیِن. پھٲسۍ دِنۍ نہٕ کِہیٖنۍ. گورمنٹس ووت ونان یہِ وٕنکیٚن چھِ اربہٕ ژوٗر کران تِمن چھِ ۂژۍ ژٹان یہِ ژٹان یہِ ہسا کوٚر ژوٗر کٔرٕن مگر ییٚتہِ چھُنہٕ انٛدر کِہیٖنۍ. أسۍ حظ چھِ یژھان یِتھ پٲٹھۍ یہِ قتل آیہِ کرنہٕ یِتھے پٲٹھۍ گژھِ یہِ قٲتِل تہِ یُن أمِس قتل کرنہٕ یُن یا پھٲسۍ یِن دِنۍ. کیازِ اسلامس منٛز چھُ یِتھ پٲٹھۍ یہِ سزا أمۍ دیُت یِتھے پٲٹھۍ گژھِ أمِس سۭتۍ یُن سزا کرنہٕ. درِندٕ گژھن نہٕ یتھ دُنیاہس منٛز روزٕنۍ کِہیٖنۍ. وحشی جانور گژھن نہٕ یِم بنٕنۍ کِہیٖنۍ. یِمن گژھِ ضروٗر سے ضروٗر کڑا سزا یُن دِنہٕ. پھٲسۍ یعنی پھٲسۍ. أمۍ دِژ پھٲسۍ. سون مطالبہٕ چھُ یِہوے أمِس گژھِ پھٲسۍ یِنۍ دِنہٕ. سون أمِس تہِ گژھن یِمے ٹُکڑٕ یِنۍ کرنہٕ. کیازِ باقٕے درِندٕ وٕچھن یہِ أمِس وٕچھِتھ سبق تِم لبن سبق تِم لبن نصیحت تِم لبن عبرت. نہ یہِ آو أمِس سۭتۍ کرنہٕ پانہٕ اَسہِ چھُ پھیرُن واپس. نتہٕ نہ حظ پھیرن یِم درِندٕ واپس کینٛہہ یِم بنن دۄہ کھۄتہٕ دۄہ وحشی. دوستو آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا ہے, آپ کی کیا رائے ہے اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور جواب دیجیے گا. چلو دوستو میرا آج کا ویڈیو اتنا ہی, ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھنا اور اپنے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھنا. باقی السلام علیکم.